Oya wanaume, kwa nini tusiwe kama Dudu Baya, Mamba, Oili Chafu, Konki, Master yenyewe? Enzi za ujana wake alikuwa ahongi hata kidogo tu. Alikuwa ahongi. Sasa hivi tunatuma mpaka na za kutolea, lakini wachumba watokei hapo. Unajua tuweje? Tuwe kama Dudu Baya, alituhamasisha kabisa pale, alituhamasisha vizuri kabisa. Sasa Tokoshila, shauri yako.